Zdravo drugari, opet ja. Sada ću vam pokazati šemu kako da odredite najveći zajednički delilac za tri broja. Uzet ćemo kao primjer brojeve 84, 126 i 210. Upišemo brojeve 84,126,210 i povučemo vertikalnu liniju. Sva tri broja su deljiva sa 2, pa ih podelimo sa 2, to jest upišemo broj 2 sa desne strane vertikalne linije. Onda dobijemo količnike 42,63,105. I pošto su sva tri broja deljiva sa 3, delimo ih sa 3 i dobijamo količnike 14,21,35. Sada su sva tri količnika deljiva sa 7 i dobijamo količnike 2,3,5. Poslednji količnici 2, 3 i 5 nemaju više zajedničkih delilaca, pa je postupak završen. Dakle, najveći zajednički delilac za brojeve 84, 126 i 210 je proizvod brojeva 2, 3 i 7, odnosno broj 42.